February ni somni pathum kumin kumsang ni somni parukhan Fairfax County Virginia chuan jingdar nga changin vura tlareng to a police officer le naupang ve tak mai kumkhatle achan ve vel chau le service chuan apartment building pakhat lampanin jingdar nga khowot tak kara chuan avakala hetia akalna chan hi emergency call 911 andon wangani emergency call a chuan kutin thak na le inri grab na chu aum thu victim pani hian andon reporta hetiang kutin thak na hi a ma puin alo boy pui fo to a chumi wang chuan a hu phur shan lem lovani amai ro chu hemi chuma a thil boy pui tur hi chu a be se phak bak ani dona a boy pui tur te hi Nepal rama chenga America rama runpem lot nun thar chazok le nun chazok anei theina ta na runpem tharan nia hekesi tun nai maya thil thleng rap thlak mai thapa family case anti khani hekesi arab thlak na chan pakhat chu video hi en tur oma police ten anwa mu hian poi khoina hi alo thleng meka kongka an hun ma hovin mangang au thom sha tur oma nau pang trapri nen an thom ringot po rap thlak takani police te chuan an thom an han sha chuan ehe nau pang trapri po a tin an ru chu a man mo nga leya kongka hong turin an han tia an ron hon mai lo wangin police te chuan ti lui na mangin an ti chia a kongka an han hong chia chu thisen hlir hi ani mai police te hian emergency call an don na mon Margate Manor apartment pana an ka hian khwa hi ala thim nge ya helai mun hi Fairfax County chunga veng rele fianrel ve takania Washington DC chinga khothlang lambel somni vela hla omani kongte chu vorin akhu luk maya February thla chu khwa alavo emo wangin khwa po avar hara jingdar nga vela chuan khwa hi ala thim thapa nga yani officer Nicholas Brazole a partner te chu a muna thlengmasan nia ani pani hian apartment building a chuan lutin an khol don apartment chu an zong ngala 911 call siam tu chuan kutin thak na atlen mek thule victim pani anom thu asria khola chuan an kongka chu me che pakhatin thisen kai jeu chung chuan aron beng dot tota ka han bi chuan kara phleya kongka hun saka pui kadu veu rwalin kan pa chuan minu pa inkara anin rol ngai lawa atia kongka po ka hon sakle talawa atia angai that thelo wangin boypui turin police te chu a khol ta to pani ome apartment building chu an lu walin me chemangang au thom an che ngala au che thom chu ground floor apartment lama chenga ron chuak ti an che thayani in hnoi laman pan chuan apartment pan thlak na step corridor sira me che pakhat thisen kai je chunga lo tlu sop chu an mu ngala ataksa chu thisenin a bwalti the ania vina nu ma po atam leni chenpui tu awin alo mang ang hleya he mi chia hliam tur mek hi mamta thapa ania kumsam thum pathum me ni yen alo tluk sopna bul maya apartment chunga chuan liam na taka tuara a thei to pa a beilet nuwa apartment pona alo tlan chuak thei shama ti chuan a chenom te in kongka beng tot totin an puina lo nge na ni kongka hon sak ani lo nuwa chuan an chena apartment kota chuan puitu awin mangang takin hliam na tak tua chung chuan alo tlu ni an chan chu an chena in chunga hian hetia o ma minute som vela tlamwang takin kuma amu hila mase thok le khata thil du omlo tak mai chu aron thleng ta thot mai mamta hi narsania 911 call siam tu hi an chen oma cheng Ariana Edelman ania vanau pang tak tak an lo nei veya chutia mi chethisin kai je mai an kongka ron beng ru tot an mu thut chuan ngai that lo na lian tak nei ma se tunlai khovel cheto taka wang hian an chung kwa chuan an tor ve phanga miswarin an chung kwa chu an be ve mai an lo wangin kongka hun saklovin 911 an khol sakta zo kaloni police officer Nicholas te chian don chuan kongka chu in chung lama omte hena chuan hong turin anantia an uniform an watchin body camera body cam anti mai chuan a cover vek boka kongka chu hon ani lo wangin
an mani chuan an hong ta a kongka an hon ruwa chuan mi pa pakhat hi chingchi chungin police te lam hoin alo oma akuta chem alo keng bokani ama chuan a victim te ni om tak mu turan oma amai ro chu video hi arab thlak em wangin ti blur vekani officer te chuan okavin le thinrim tak chuan chemte khada nga ro chemte kha chhuata da ro ti in thu an peya kongka an hon chia mi pa chem keng chuan mi pa pakhat chu a chem kenin alo be me galawni akuda chem ken chu chemte pa ngai po ani lawa inji som pani sei mizo chem ang tak cha tak mai rawrum em mai ania akwal de boka Nepali havin sale thil sakhat chansom nana an manang chini chem kenga lo thing chi mi pa hi chatra bahadur thapa niya kumsumnga palimi ni yin Nepal chinga run pem lo thlim hlolani a green card po thlathum liam ta mai khan a muve thei chawa a maloka mi pa thesinin a bol kha vek le cheng mai chu amak pa santosh kumar ania kumsum thum pangami ni hetia anum ma hian santoshian pona an car park chu vurin akhu na sat em wangin avatifaya mase outre thom asia tak thu ta wangin athil ti lai kal sanin mang ang takin apartment lampanin atlan lut ngala ti chuan hetiang vandoi na hi athlen chun som ta ni kumsum nga palimi chatra bahadur thapa chingchit na ma cha hian amak pa ba ka atupa kumkhat leka upa chu trapchungin anlo boka chumai baka anupui ninda thapa po alo le treng boka police officer chuan chemda tora anti chu alada du haulawa enga ma ngai lo ang main chem chu athil ti lai ti zom tur ni om takin alek kang le a chuta chuan officer chuan atak sa chunglama chuan silai voinga metpuakin akap tani Fairfax County Chief Police chuan he crime scene rap thlak dan hi soifia mai theipo anilo ati hiala officer pani te hian naute chu an ngai ven ngala naute chu officer rain jok chuan apom chhuaka atap na sa le paramedics te po an lo thleng ngala ninda thapa le naute no mamta thapa de chu damdoin panpui ani nuwa an boral ti nem nge ania miswal bernia lang chhatwa bahadur thapa chu police officer ten an ka na mona chuan athi ngal bokani naute pa shantos thapa chu ala thodep te pa ani po hospital lampan pui ngalania ahliam tor chu anasat em wangin inzai pui voinga apal tlang pha hialani mamta thapa le shantos kumar te hi kumriat liam ta khan Nepal chingin USA hian payment anin bank bela shantos sian campaign mail and data corporation lama na athoka mamta hi licensed nurse practitioner ania hetia vandoina anto ma kumkhat liam ta vela khan fapa anne veya chungko hlim tak andin chaume kani amai ro chu November kumsang ni somni panga khan mamtai nu le pa te chu Nepal ramachangin anron kala mamtai pa chhatra bahadur thapa hi Nepali community ya belaki mi Udaipur districta chengchin ania anu binda thapa hi kumsum nga pani miniin anu pa hian an fanu te chung kwa te chu chenpuya an kyanga khosave turin an pem ve ni chhatra bahadur thapa hian November ni sompani kumsang ni somni panga chuan US permanent resident card green card chu anei thar nge ngeya amai ro chu thlathum vel chau an khosak ho nuwa an chung ko hlimna zong zong chu chung ko lu ber chung ko khai ting tu ber chuan ati cheta ve kani hetia rong takmaya a chhungte aswat chan hi tu main an jilawa police chuan jirolama haisatna ane anrin tho an soi nge ngeya mase hetiang mental problem nei te hi tam tak an oma hetiang emi marap thlakhian anje chuak vek kherlo an ti bokani amak pa shantos ngei po in hetia apuzon ache tan rap thlak tak hi achan tur omang angai to thiam lawa in hau na le in hir ngauna an neya shelawa Kathmandu lama an chung te chuan chhatra bahadur hian mental health issue anei ngei ti aron soi ve boka damdoi po a e reng towa enkulna alo dong char char to china mase eng mental problem chiang nge anei chu an soilang lem lawani
Shentos po alo har chhuat chuan a testimony la kania a suidanin zingdar nga vela chuan amu hil chu thovin vuratlak na satchin ema wangin na tho dona ti fai ngai lo turin puna a kar khu tu vur chu awathian faya chutia vur athen fai lai chuan building a jenga meiche au thom chu a sheta a rang takin atlan lut ngala apartment avalu chuan anupui mamta thapa chuan kapa in min that fekani ti hi alo shila mamta chu theile theilavin ponlama awak chhuak zuya in chungalut shantos po chu apozon chuan ainjin man main alo beizui bokani police ten anwanan chin lai takhan amak pa chhuat alet reng to chu achem ken chuan alo sat meka Fairfax County Chief Police chuan crime scene chu ngai tua phak baka rap thlakani thosuin thisena inbolna ang mayani tin asoi hialani officer de kha thlengtlai she se chu nautele naute pa nge shantos po chuan annunna anlo chan man to ang tin ansuyani naute chu Fairfax County Services Division lama chuan la kania apadam chatma chu enquiry ani donani poi khoina thlenni hian shantos hi a har ngal mai lawa ICU wa hunrei tak aum nge nge ya shantosa a chatma chuan a cousin Centralville Virginia lama khosave nena naute chu da ania a cousin diksha chuan an omna mun lama aron pana naute hi aron latani Innova Fairfax Hospital a chuan shantos chuan inzai pui voinga ngot mai ama chhonzuya ama liam tu chem chu chem satlia ani lo tlata sasa na chem kan ti angkha ania a hliam po ana mai lo hleni March thla chuan shantos chu rehabilitation lama sonania enkolna adong meka a tha chauve zelani March ni ru kumsang ni somni proka Margate Manor apartment a chuan an sun tak puala hun manania Miza Borvel an pungkhoma Nepali community lama an shwai tu ten he hun hi an kai shwayani Chief Police G Davis po atila atira chinga naute boy som tu leisi po atel boka Virginia a Nepali community te chuan GoFundMe campaign te wai hotin victim te pa fa polin ve buran khon saka karni chungin dollar singli sanga lai an mu sakani ansum mu de chu voina program sen sawatan manania Santosa medical bill le rehapa ain enkol na sen saw bill peknan manani boka mamtai ruang chu kar khatlai mai William Lova da ania achan chu anu chepa Nepal changin ruang motora aron kalwangania anlo nga pui sham shamani mithi ruang pathum te chu kwang moi taka zalania annu na lak sakto thatra ruang ngei po kwang moi taka chuan zal ani veya amak pa achan som chep santos ngei po in apozon kwanga tongtra yen zana alalan tirani ahar save ngot ngeyang anupui thata apizon thattu ama ngei po the chunga siam tu zana alalan tir thei hi arau pui letlingani voine program hwai hotu singami anchung ko chiani bok thadra po zaom taka a William na channia asoi chu miswal berpo kanjong traina chuan kan mangai turania apian non le huna miswal taka apian le launan atan kanjong traya ngaya ni atini Northern Virginia lama Nepali community a yan chat na anlo tok zot le maya thapa te chung ko khesi avoi thumna alawni towa kumni chungin hetiang chat na hi voithum athleng to tina ni entirnan mamta kaiful phat po July ni somni kumsang ni somni pali khan UV Health Prince William Medical Center a and register nu lokin achin shat lovin abawa July ni somni pakwa anu nena anin video call chu amel an mo nun berania August ni khatle ni nia chuan hospitala na thok turin akalawa achan engma asoi bok chilaunen damdoin lamin achan chin ache na ina anwangai venzui taringota aina chuan apasal na respat kumsom thum pasari mi Fairfax County a police na thok thin chuan alo changa anupui mamta chuan Texas lama achung te tloa azin tho alo chila ase mamta hian USA khoya ma chung te dang anei mi alawa
a chhungte zong zong chu Nepal lama an cheng vek ani August somni pania chuan police chuan mamtai pasal na rest chu an man ta a an master bedroom le bathroom ate thisan nu ma tam tak khol thatak mangin an vadi te kani nare sian July ni somthuma Walmart ta chem pathum aleya chem pakhathi an che nai na hian mu chwa ania a laptopa a Google search history a chuan nupuite an thi to nuwa engtiare nge marital status an la nei thei ti te alo search ha mamta hi kut alo thlak fo to a chian te point chen mai turin mamta hi an lo shil china ni mase mamta chuan chance pek adu thuwa asir china narestu twal tha case or tirania mase mamtai ruang chu khoya nge uma engtin nge ati tun thlengin sia chwa alani lawa alain puang du lawani October kumsang hi somni parukhian trial ama chon vedona ni ani ba ka hian case pakhat dang juninga kumsang hi somni panga khan athleng boka Lenilen venga in pakhat chu police ten welfare check anvaneya officer ten basement apartment an han check chuan rang pali an chara shentos barrier kumsamthum pariat mi anju shesta kumsamthum paruk mi anfanu kumriat mi le anfapa kumni mi te anniya anzawai hian silaya ka hlumania crime scene a hian silai po mo ania anjin danin family suicide chhungkaw pa inti hlumna ani mela anni po hi nun chazok nei tuma kumriat liam ta maya Nepali Chhungkaw Sapram lo tanni mase permanent citizenship po an nei hlei theilawa an documents chu a fel hlei theilawa hetia an thi thleng po hian an lekha hi ala fel lawani antan GoFundMe campaign mangin sum tho kho mania avuina sen sawatan Nepali community ten an man sakani tichuan kumin kumsang ni somni parok kumtir lama heti hian thapa chhungkaw ten van doinara phlak tak antung le ta chu niya Nepali community te chuan kumthum chungin van doinara phlak tak mai kumtin an ma chonani hetia Nepali community in chiat an to na sat emowangin anram Nepal lama Kathmandu po sa chuan enge achan niang ti ten ngai dan thuzia ka tam hleya kut in thlak na chungchang te suin me chia ten an pasal te tana anin pek na sajia le an tor chel zia te chuti chungpo van doi zuka an ran reng chin thote an sui lang boka rirulam shisel na chungchanga po injector na an mamo zia te sumle paya wanga har satna awang po van doi na hi thleng ani thei wangin mental health chungchang an ngai poimo atul le thote an suya chatra ngai po in criminal history emo ama in tharum thona lam hoya chetna ani ngai shiat ani lawa ari rulam shisel lo na wangin achhungte chu aswat manglo chawani ei mai ba ka hian Sapram lot Nepali te hian harsat na hi antok ve na sani rinalian tak an nei pha anjinang le beise ang ememin thil chu alo olai lo chiate thil engma hi ol sam tak alo ni lo chiate an sha chwa pha boka engpo chulo ni se chhatra bahadur thapa an anupuile afanu pa ka amak pa abedan ang hi chu eng mental problem po lo nei se sha thiam a harani achan chu poisoi lowinan tuara chung ko hlim le om thahle hle chu aswat manglo chau ania tuitaka anupuile afanu atupa te anmuthil lai chuan rap thlak takin abei thuta ama ngei puin anunna achan pha ta hialani ama ber aborel to wangin engwangin nge hepui hi akhoi ti hi sia thei ani to lo mel